Njengoba namhlanje kuhlangana iminyaka emibili kwakhothama uBhejane, iSilo uZwelithini kaBhekuzulu, Inyosi ubaba uMdletshe owasebenzisana neSilo iminyaka engaphezulu kwama-40 uchaze impilo ayeyiphila neSilo. Ngesikhathi ekhuluma emsakazweni ukhozi namhlanje ekseni ubaba uMdletshe Inyosi kaBhejane iSilo uZwelithini kaBhekuzulu wakhothama ngomhla ziyi-12 izinsuku kuNdasa ngonyaka u-2021 uchaze impilo ayeyiphila eduze kweSilo njengesibusiso. Inyosi edabuka eMdletsheni iqhakambisile ukuthi okuningi yakufunda kuSilo ikakhulukazi esikhathini lapho ezazikhuluma khona nabantu. Ngangakazi ngicabanga ukuthi namhlanje ngiyabonxoxa nesizwe sengibuka isibusiso sangempela ngesikhathi uphambi kweSilo uhlezi nje usovalweni lokuthi isilwane lesiphambi kwami kodwa nje ke angithi bakwethu konke ngasemdletsheni angifundanga lutho emdletsheni olungangilufunde esilweni sisesigodlweni siphumele sikubantu baso. uMdletshe ukhulume nangezinto ezazimkhuthaza ekhasheni iSilo samabandla indlovu enebatha. Ukujula okukhulu wena wesandlo kwakusuka emuva obaba babethi mabexoxa ngobukhosi bakwazulu kusukela enkosini uShaka nabo babexoxelwa uzwe ngempela ukuthi owayehlezi lesihlalo wayeyisidalwa esisuke kangakanani ngobuhlakanipha nangamandla abekwe kuye. Inyosi ikhumbule indlela eyayisithopha ngayo iSilo esesakhothama uZwelithini kaBhekuzulu. Ngothi ngana lukaNdaba usongana lombelebe losingemonke ubeni kwaze kwasamanquma esebikelana noma mhlambe ngingenise neSilo sakwanodwe ngumsini udobele ngeSilo baphatha mangithi amaqhathi sikubingelele kadame edibele ezilini ezinye edibele emasini okuyiSilo esakwazi ukuhlanganisa abamhlophe noZulu. uMdletshe uchaza usuku lwanamhlanje njengosuku lwenjabulo njengoba ilanga lashone laphinde laphuma kwaZulu. Silinde okuhle ngidi ezindabeni ze-SABC.